Nili PhD ke claim bangke nili under compulsion pula pudah si pecah. Inin ke hang ta dolo sai jok je pen si ke claim puwa fit sita. Aso nili ke claim ji vek po phan lega matha ge kali longsing nang regional officer head po pot director po pot nang PhD ni. Nili topic ke the emergence of print media and political discourse. Angka isi nang paklang pola ta CTT reason ke lahan lo ili tumke ki porhi bangale ke lang bangale karbile thita kukisi ke thi ta ko angke Karbi Anglong le mekai du sita kukia rong sini ke kai ko so hormu bang ili tum hormu highlight dam thek the polo athe angsong do bang ku pi market to halasi thegloi obhinil laso bang ka pachero ampen halaso hut ta kangki lang so kes so ta karbiatum ke hengnopik jonggoli ahok lo nonne theglong pota pinso bang se chong thui det pulo boy phisita hala pinso warson ta tok ni a pinso phanta en media reporting bang social media hok bang nani arong sorajir pijir po ba ko mami ke thegdon long pa posting hala le kaprek lo nili PhD ke claim bangke nili under compulsion pula pudah si pecah. Inin ke hang ta dolo sai jok je pen si ke claim puwa fit sita. Aso nili ke claim ji vek po phan lega matha ge kali athe dak nili Karbi language center bilo Dibor University pen amada fit dak ronos pegu dipuge bang ho chingwai dun lo la government ponang ji pu amasinang pulo bilek pen hadak chitong mo director ban yang chiki po laso a branch dak pinchong original office po amat apit ne Guwahati dam lo chingki dam lo maso minister ang pu elo amala so bang nang pulo director bang nang pulo longsing nang regional officer head po pot director po pot nang PhD ni laso nang pulo masih pulo dada itu bayok kena ka po eko no paribo bihek pen si chichi ni laso munit pen ta director pen lalo isi ka khidmat halo kalang lo ne khai yoi ni pen Charlie nang po pot Charlie nang po lalo la pen janili khidmat halo ne kaprek subject pen ta claim ni seta ni ta master long ta journalism mass com si master ke Guwahati University pen amala so lasi cheklem pen ba phe Karbi pukali Hills District Anglong khai tumang ke mass communication long PhD claim bang la pula sai sia ke nang solo pula hini pen si ni PhD claim nili topic ke the emergence of print media and political discourse mane Karbi Anglong along print media mate journalism ke wang lasa lo la pendet ke political pen ke cerap pen ba political pen ta journalism ke wang ma pen journalism koson men si Karbi Anglong man kis lut ma la pen kopi koson lo avede titi rengre de titi la ko pia thel la hai si ni research lo nilida ka long lahan lo karbiatum ke journalism hin ke papi pik kach ke ameke prangdun ka papi athi ke lahan lo karbiatum ke kachali na papi de kachali ahin ave lasi isi consciousness po hormu bang ave idelo isi bang ke interrelated education ka be yo ni pen journalism bang we delo ilitum journalism ne ka pa phi a joy ni birta chala chi ne delo consciousness bang nang ave delo lahini lo sorry lasi ilitum da Karbi Anglong a phur kimo nang ge chengke 1935 birta pu WR huton missionary tum nang ge chek hadak pen
เป็นอภิษวังทุโลโอเวกิมีตุมลองกำเตรอนหลายตุมละเป็นเด็ดแก่ดุนิรามรองปีหลายตุมชิงไว้โลอีตุมตาธรรมบางนังชาริโลบิรตาเป็นอาทิตย์ละแก่ธรรมมาอิสิกับปัจจิตทางapaอิสยาmotif pensi la so birta aluwan specifically birta amat halaso ke counter dunia pansi pirthi kimi pu isi newspaper ng paklang lo dak pensi halaso counter amala so pen masita ring un edelo amala son si wang bom lo isi paper ng paklang po amena list do nili angka isi nang paklang po la ta chete tiek a chete tiek ti a reason ga lahen lo ili tumke ki porhi bangave ke lang bangave paklang lop te koloni a copy nang chang ji sita porhi he hembi kop ti angka la son a jhak tung ke porhi lo amala so pensi angke isi bangke sustenance tangka maha itim economy a joini technical know how journalism mo pathak la hai kawi a joini penamasi ilitum la su rengan edalo woi pisitame political banga charap 1986 autonomy movement wanglo hala so pensi siar a change na thetan wanglo amala so pensi anke isi journalist made birta chala media isi importance nang thek longlo la se hala dag wanglo longchor putai si kaskom mutum paklang lo loti chari pula ka bangke SDC tu nang paklang lo mouthpiece lo apen ka che song amede pu kes itum pa soprang clear up pu kes itum paklang do la ta aphi bangke la ka che song amede pulo masila ang bong paklang lo jo la hai pen nasi journalism pen sorry la amahang ke tek journalism amahang nang ke tek nang ke chan la pen political ke cherap do pu ke dak pen la si movement along akenang sot nang hala sot ke we 1986 sahut ke Assam Tribune jot lo ang ke apit doinik ohom puta do apit jonom bhomi pudo pen ke radio la hai chot lo la si ama hata hala sot ke ang ke magazine bag do India Today Outlook pu The Week pu hala sot ka chong hong ji kamete mentulo ke klang po mahala so amang ke la so long a kenang so do kok lo ama sang ka phit akenang so thepik long ke birta ke la so pena phisiang ke asia wang lo dai misery pu do lo difu times pu do lo la son si wang bom lo 2004 long bang ke thekar nang thek lo mahang nang thek lo 2000 la chot ke thekar ke weekly la ang tong bu pen sin nang che 2005 pen ar leng deli wang lo jo la son de sa phit a phur ki mo de nang chi yeng ron si wang lon ke ili tum da karbi arata ki sum ki duk amokha ilu da social media long hang jo local media long hang jo chot ke lage na hok ta lili lage national state ba national a platform along le dun vek nang ji ili dum bang ko no ge duk ki duk ende state ba national ili tum dak satellite channel long anta we pulonang nilita journalism kilut ike mane active journalist ka cheman ke 2003 aninkan kuki pen karbiaron dolo hala so hut kuki pen karbiaron hut karbile thita kuki si ke thi pusi topo ke karbiarong le mekai du sita kuki arong si mege kai pupo angka alu lalo isi bangke enke isit ke thet ta ining duk me hala so bangke social organization atum political parties atum complain dam bo la hai phon dam lo nang tung ge kaselet atum ge hansu bang nang chong wir lo bang nang klem lo hansu tiki u lo long le dom ke flourishing nang tung la so nang mekisu nang apochot ke nang tung ge la hai ge class ethnic class ke do ke jo la so hormu bang ili tum hormu highlight dam thek polo athe angsong do bang ko pi market to hala si thek lo
amasi lasi dak hello litum ang song li da mun eke ang ge dak litum a che ka che sorsa mane e lamki a meklang no lang no ha pini la hai si pathirong sita ang song a level li dam ni la so bang ave dak journalist organization along asong puita me dak yan si claim ra cho state national long li de lama tha the la penili si jon thu ji obhijit obhinil la so banga pacheropin ampen hala so hut ta kang thilang so kes so huta karbiatum ke hengnopik jongali pu jolata la sonsi pudam lo granite kang hu pota ha smuggling pota ha pini lang ok rare fish do hadak la so smuggling tang ho lai si tok thap tok pru athili tumuni dakchi ni dakta komunel si wan deli lo angke la sonang taxi dok pik lo non pgr vgr alam long an latest dak antal ho ke cheng pe abatai tin le che bhong si tak itni class do se karbi si chok che pe pot lo la si la ke li tum dak mo pe ni li professional prem pro kene professionalism pola so long a difference ka ve pot lo ili tum ke dak mithang hian chi charwo sai cha ang song pa leji konani pang lahai matha thi da polo lasi a challenge thepik nanda litum ke ongdung journalism hanili kapachini mate kipukang tunga lahan lo dak ilitum alenge thea phi dun chot alenge thea reporting advocacy journalism pusinili puji advocacy journalism bang pathimuna angke dak development journalism da dunang po development of dak reporting pinang po pini cm la son kang pu em la son pu mp la son si ke claim pu la hai reporting tan nang kok po pahadak towar claim lo dak building kim lo development journalism pu lo la ke lata ke nang sob lo stanon ke li tum ke advocacy journalism po bang si patherong ko pi pat pasi pu ma kiro pharchudun mane ka pamidum appeal ke salam kene la election hudle campaign mania candidate aphan person si la son si claim wrong ilitum ge la si yellow journalism po chota kalilang nilipu bang advocacy journalism po bang si pathirong la pen la solong ka charap ding po bang ilitum dak parachute journalism po tapu mane pu langdam po thang ground field chini ne pin pen thang de pin basi ni thek olo re olo chini olo pu po thek lab lo pu po la son reporting thapo wrong reporting la hai lo isi injustice phan kache songji pulote lage mesen lo nang chon pak ta mesen lo sta ladak ilitum langdam na la ilitum ladak bang personnel ko sonone apin so dong chok chilo ne arlo so dong chok chilo ne ta non bang ilitung media trial po na si padam ro social media trial angke social media trial lo social judgment po type si pirong lo non ke lasi ladak itung litum affect langdam de te conclusion ban de aw ha kapin so tong chong thu that si bang hok that pachipi de lobon apran pachar mun de lobon lata hai me aw ha kopini arlu ka chebohong tong ge latum lone mate apin so tong chok chi lone mate ko sono ne labang ke ilitum ke men ke trial ki pidunun e lake lasi ladak ilitum media ethics ateng pulote ilitum lahai lang pami pensi reporting pinang po unbiased pulo ihabe dunde ang bong non ke one sided ason si damju apin so warson bang pi bang wede apin so bang ahok lo ni si chok che lu putong chi pulo ne mane ko pilo ne tanong go totally one sided pensi padamare amasilata nili pupe arlo so bang chok che puta pupe apin so bang si chok che puta pupe bata pin so bang chok lim arlo so bang chok lim puta pupe nili se ladak ko masi ke chok che bang nili comment ping tunte nili reporting specifically reporting alam si pucha lasi ladak ali tum ke media ethics pen langdam lo pulon ta jahak privacy do
privacy maintain nang ji pulo nang arloso tung pulo te hala arloso puno arloso pay po puno kopini arloso phan pinya ka hinu do koklo pulo te hala mo phira ki sung dui aman apeng lahai ingbo de na mo phit sung de na lahai lang nang ji lasi identity mata komat mah ko laso kapacine de ji jo lahai lang nang ji litum lang pu tarlip et si angbong ma si dam nei lasi hok lo non ne thek long po ta pin so bang se chong thui det pulo poi phisita hala pin so warson tak tok nei a pin so phanta en nang media reporting bang social media hok bang nani arong sorajut pijur po ba ko mami ke thek long pan posting hala le ka prek lo style tum la journalist atuma lo pulote through journalism a platform mane news portal la channel ke salam be mane local news print media mane electronic media mane ko mami satellite channel la hai kan atum pulong te isi media house ko chi pulo pulote la ethics a teng si dam nang ji